Sanibonani bazalwane emakhaya. Siyabingelela. Sibonge bazalwane kubo bonke laba abasubscribele, abasaqhubeka abasubscriber. Nalabo abangaka subscribe mebelibona le page. Siyacela ukuthi basubscribe, bashare, balike. Siyabonga kakhulu. Namhlanje ke sizokhuluma ngezipho ezidifferent esiziphiwa umoya oyingcwele. La ekuhlukaneni kwalezi zipho yengakho sihlale sisho ukuthi asifanani. Sikusho ngalokho ngoba yizipho ezingafani. Umuntu uzobuza ukuthi kanjani? Siziphiwa umoya oyingcwele kodwa siziphiwa ngendlela engafani. Kanjani na? Khona umuntu ophiwa ukuthi uzomastera inyawo. Mawuphethwe inyawo mawufika lapho uphile. Ukugula konke okusemzimbeni. Noma uqaqa inkinga ezithize uthola ukuthi uyakhona. Ukuphiwa lokho akufani. Ekuthandazeni la akufani. Kodwa lezi zipho ziphuma phi? Kumoya oyingcwele, okukuphela kamoya oyingcwele oqhamuka kuJehova. Usinikeza ngokuhlukahlukana. Okay. Kukhona umuntu ophiwe ukuthi makeke wathandaza. Izinto zenzeke kodwa angaboniswanga. Khona umuntu omuhle kakhulu la ekubonisweni. Khona umuntu ophiwe kakhulu ekuthandeni into wayibamba ngesandla. Yaxazululeka inkinga. Khona ophiwe ukuthi mawuza kuye uzokhuluma uzothulula inkinga zakho. Ekuzwe. Lapho ezophendula khona usekulaphile. Okay. Sikhuluma ke ngezipho ke ekuhlukaneni kwazo. Angithi ke abantu banokungaqondi ukuthi uma uwumthandazi bacabanga ukuthi konke kuyafana. Akufani. Kuyahluka ke ngendlela uNkulunkulu abapha ngayo abantwana bakhe. Kodwa lo moya sisasho namanje ukuthi umoya owodwa, umoya oyingcwele uyehlela kubantu. Bese besebenze ngendlela engafani. Omunye umuntu uza kumangalela ukuthi hawu umuntu ethandaza kangaka kodwa ngahlulwa yilesilonda. Akaphiwanga ukukhipha imibhulelo. Mhlawumbe uphiwe ukuhlola phela. Angithi siyayibona bazalwane. Ngifuna ukuthi kube khona uku-understand la ukuthi ake simuseni ukuthatha wonke ama-case angena esigodlweni. Kube nama-case amakhulu kakhulu ethi mawafika kuwe though uthandaza. Siyazi ukuthi umthandazo uyikho konke. Umthandazo uyikho konke, umthandazo omkhulu. Kodwa kube khona icase oyibonayo ukuthi le ifuna umuthi, ifuna ihlahla. Musa ukusaba. Kube sengazathi ke wena uzokwehla emandleni uma uzothatha umuntu lona umdlulisele komunye umthandazi. Mhlawumbe umthandazi ophiwe ukuthi though umthandazi kodwa nezihlahla uyiphiwe. Njengoba sisho ukuthi siphiwe ngokuphiwa. Izihlahla lezi ezikaJehova. Izihlahla lezi uJehova wasinika ukuthi sizisiphilise. Yingakho khona bakwaziyo ukuthi basebenzise amanzi baphinde bathinte nezihlahla. Yizipho abayiphiwe. Manje wena mawuphiwe ukuthi uzophatha amanzi neziwasho kuphela, mayingenile icase ethi ufuna izihlahla, tshela umuntu ukuthi le ifuna ukuthi uyidlulisele phambili. Kanjalo nalophatha izihlahla. Uma efikile umuntu utholisakala ukuthi lo muthi awuzukusebenza la kudingeka amanzi, mshayele. Musukubamba umuntu. Ahlala umuntu lapho umlaphe into ingalapheki, aze agcine esephelelwa nayimali yokuloke ebuya enikela. Yingakho ke
la ngaphandle nizwa abantu bekhuluma kabi ngayaphi, bathi sengihambe kuphele imali zami iphelile angisizakali, kanti umuntu bezosizakala uma wena mthandazi ubuzomtshela umuntu ukuthi cha dadewethu noma mfowethu angikhoni mina ukulapha lokhu kufa okuphethe, bakhona akudlulele phambili, kodwa nami bakhona abanye engibaziyo. Ngoba la ekuthandazeni awuthandazi wedwa, kufanele ube nabo zakwini othandaza nabo, niyahlangana nala emahlane, utholisakala ukuthi senakho ubuhlobo, abanye wakhula nabo ezakhelweni nagcina nibambene, bese umuntu makasekhaya ibesiyanaba into yakhe, utholisakala ukuthi usedlulela edabeni leyihlahla. Uyakwazi ukuthi abantu bebefikile ku ubase kusetshenziswana kanjalo. Uma umuntu ubona ukuthi lento iyangihlula, ufuna uncedo kwabanye, nibambisane, ngoba la i-aim i-one ukuthi umuntu aphile, abantu baphile. Masibeke ne-understanding ukuthi-ke njengoba siphiwe izipho lezi zikamoya, siziphiwa umuntu oyedwa, ngisho usipha ngisho nasemasontweni. Angithi niyabona emasontweni kukhona ugosa, kukhona ibhishophu, kukhona umfundisi, kukhona umongameli, kukhona khona nobhala, kuyahluka. Nasekuthandazeni kunjalo. Uma wena wakhethwa ukuthi uzoba yilo gogo lo oraba abantu abakhulele izisu ukuze bayoteta kahle, yiyo-ke lo imasterayo. Uma kuthiwe wena uzochatha abantwana mase bazelwe, uzolapha abantwana, yiyo lo imasterayo. Uma wena kuthiwe uzoprofitha kakhulu, yiyo lo imasterayo. Uthola ukuthi uprofitha kakhulu, kodwa mase sekufanele ukuthi usolve awukhoni. Angithi niyakubona ukuhluka kwezipho ukuthi kunjani. Kodwa esikhathi esiningi siyazi vele ukuthi umuntu meke profit uyakwazi ukulapha. Kuhluka ukushiyana kwamandla, bazalwane. Manje la ekuphiweni lo nkulunkulu osiphayo uyazi ukuthi ngeke ukwenze konke ngesikhathi esiwani, ngeke ukwenze konke kulunge konke. Amanye amakhesi ngesinye isikhathi uyadinga abantu bezela esigodlweni, abanye abathandazi nincedisane nabo kwesakhe isikole. Kudependa ukuthi wena uyilo okwazi ukukhulisa abanye abathandazi. Ngoba-ke la ubungozi basekuthanini, wena uthatha wonke amakhesi angenayo, ufuna ukusebenza wonke ama-problems, ufuna ukulapha konke ukufa. Ithi-ke incwadi ka-1 Timothy chapter 6 verse 10, bukhona ubungozi ekuthandeni imali, ngoba mebengena la esigodlweni bazonikela. Bazolanda ngazi noma ningena qaphela. Yabona mawuphiwa isithunywa usheshe ubamba usizi. Hlungu umuntu mekengena esigodlweni exakwe yiloko kumxakile. Nithi nje nisakhuluma, mhlawumbe usamtshela iprocedure enisebenza ngayo la ekhaya, agijimele ephesini ayokhipha imali. Bheka khona lapho ukuthi lo muntu wabantu uhluphekile, kudala hamba. Kwesinye isikhathi mhlawumbe akusikho ukuthi kudala hamba, ngendlela ephatheke ngayo, ubona ukuthi uma egijimela ukhipha imali phambili uzoshesha ukuphila. Bombona-ke lowo muntu ukuthi uhlupheke kakhulu. Uma-ke incwadi kaTimothy ikhuluma ngobungozi, ikhuluma ekuthanini uthando lwemali luza nobungozi. Akusikhona ukuthi imali iyimpande yesono, kodwa uthando lwemali luyimpande yesono. Ithi uma umbona umuntu enza kanjalo, bese upretenda ngathi uzomnceda, knowing ukuthi le nkinga le nkulu kunawe, ngeke uzuyenza. Hayi bathandazi, ake simceleni uNkulunkulu ukuthi ahlala sithinta njalo. Ake simceleni
ngoba mawuqhubeka lento uyenza lokuyenza lento uyazi ukuthi isithunywa senzani siyahlehla sikushiye nale nomboro osijwayele ukuzikhipha sisaphuma ngoba isithunywa sesihlehlile nalo muntu othi yamlapha angasalapheki ngoba isithunywa sesihlehlile mase sihlehlile phela usala wedwa empty ayikho into ozoyenza isithunywa sesingasekho sisimelele eceleni manje ake sikubhekeni lokhu kokunye umuntu uzohlola ingilosi ayikakakhuluma iyathanda vele ukuthi bekethule nje boma 5 minutes iyathanda ukukwenza lokho ingilosi especially mawuwedwa kungekho omunye nomoya eninaye esigodlweni ngoba wena lozo omeke qala omunye uyakwazi ukuthi kube ngathi ichweba nengilosi yakho meke qala ekhuphuka bese neyakho ke seyithola ipower ngengilosi yalo omunye eninaye nonke esigodlweni mhlambe nebabili kodwa mawuwedwa gelekeqe ikithula ingilosi ukhuleka uze ukuthi ayikakakhulumi uqhubeke ukhuleke mayingakakhulumi ungakhulumi ngoba manje uzokhuluma ngoba sowubuka le 5 minutes sowunamahloni ukuthi umuntu uzobona ngathi wena ukwazi ukuhlola bese uyaqala ukhuluma experience uyifundisana ingilosi phela ingilosi iyakubuka mawenza izinto bese iyafunda ukuqamba amanga ijwayele futhi khulume nje futhi with confidence ikhuluma into engekho ingilosi uyayitraina nawe bazalwane manje la ezipheni esizinikezwayo musukumlapha umuntu into ongakhona ukuyilapha mtshela umuntu akulona ihlazo futhi uzojabula uzo appreciate futhi uzokutshela athi hayi ngiyaqala ukuyibona le hey thina sijwayele ukuhamba yazi bathi bayasisiza bangazisizi yabona ukuthi wenza special wena kwenza ukuthi uhluke ube neqiniso kuwe uNkulunkulu uzokwandisela uNkulunkulu uzokugcwalisela ngamandla kulokhu okuphethe bese kuyanda kugcwale nenqolobane yakho ibusiso zilandwa kanjalo ziyasetshenzela aziveli zehle manje uthando lwemali malungenza ukuthi ungaphindi ube nomoya wamkela ngoba abantu mebengena bazonikela ngithi bafuna usizo wena uyathatha ususebenza nange-experience ngoba idubile lengilosi ehambile noma uhlola amanga seyifundile lengilosi ukuthi sikhuluma amanga iyafunda bazalwane ingilosi yabona kufana ney'nsebenzo zobumnyama engiyeke ngiyibale kepha siyazi ukuthi zikhona iy'nsebenzo zobumnyama ey'nsebenzweni zobumnyama walijwayeza ingilosi yakho ukuthi wena uyazenza iy'nsebenzo zobumnyama angikhulumi ngomkhuleko wokulwa khuluma iy'nsebenzo zobumnyama uyazenza wena yazi iyaguquka ingilosi iyangcola ingilosi uma ngale ngesinye isikhathi umsizile umuntu wasizakala kwahamba kwaphela endleleni ahlangane nabanye baphambili bathi ubuyapha ulashwaphi yabona lo muntu okulaphile wayehlezwe inkazimulo kaNkulunkulu kodwa uhambe wangcolisa lesi sithunywa usufana nomuntu owasizwa umuntu onenhliziyo embi yikho manje kufanele kuqalwe phansi esiqapheleni la ukuthi izinto esizenzayo noma sesibuzile ubuhlungu there is only one way yokulwa umthandazo shaya amavesi uzifundele iBhayibheli uthola amavesi wokulwa ushaya amavesi wokulwa ungathathi le insebenzo ezinzima uzenze kanti umbethwe yisithunywa phela isithunywa ngithi siyazi ukuthi umoya ohlambulukile kaNkulunkulu uNkulunkulu uyakwazi ukuzilwa izimpi sixoxele lokho esikhathini ezidlule bazalwane manje ke ufuna ukuthi wena bese sesiyakushiya thunywa ngoba manje wena uvuma wonke amakhesi angenayo konke ukufa ufuna ukukwenza noma singabi njalo bazalwane nami ngicela ukuthi inkosi ithele umusa bese niyabusiseke emakhaya nisebenzeni kahle bathandazi amen